Аякта амакамо як вақто интервью кида будем, устохона ба кор мекардан. Амрӯз ба якта повторно омдам пурсем, кани чияшон али шуд, чияшон извиниться шуд, бозамеша мефаҳмем. Амакдан азишон соф саломат буш. Эсатон бамиман? Бо омаде, мана. Савол пурсидан ки одамо, масъалаи ойлико пурсен, хем ба ин хем пул кам кор кайсед кута пурсиден. Баъд аз ҳамон интервью ашмо китаген, масалан шумо гуфтедед ки ойлика масалан ҳозира ойлико $500, $600 ҳафтааш пурсидед, лекин дигар бачаҳои устоҳо, устогӣ ба кор мекардаги бачаҳо 3-3,5 ойлика кусен, анами масъалааш чӣ гуфта метнед? Шумо гуфтед ки ойлик кам, но на самом деле одамо чото калон сумма гап застед. Инҷа разногласӣ боли дигар чиз бешустаста. Аҳа. Мисол гап инҷа ҳафтаина ойлик. Хош. Ман определённо ойлики худам гуфтаман. Лекин бачаҳо ҳафтаина ойликаш инҷаба может бит 800 сум, может бит 1000 сум. Ва нанги 2000, 3000 тагиш адигар ҷо дахоташ аст бачаҳоя. Мисол гап ҳозир дани Самарқанди монба ҳозир якта чиз вай шудаги мошин харида фурӯхтан. Инам бизнес. خونه به میانه به دلالی کردن خونه خریده یافته دادن بچه‌ها نگاش 500-600 میگیرن برای خونه نقص رایانوی نقص یافته داده گوشون اگه هر کس خودش به ارش با دیگر اپرادلون دیگر دخوتش است این نیابیزاتل نه این نیابیزاتل نه این کارخونه این قبل کار کردگی فهمیدم